Hello Setswana student, dumela moithuti wa Setswana. Welcome back to Slow and Easy Setswana Conversation Part 5. Today we are at the clinic, Kokelwana, or hospital, Kokelo. We are going to learn useful phrases for when you are introducing yourself at reception and during registration. We are also going to learn how to describe your sickness symptoms. If you are new here, subscribe and join us on this fun language journey. Let's start. Greetings and introductions at the clinic or hospital. Go dumedisa le go ipolela kwa kokelwaneng kana kokelo. Hello, how are you? Dumela, o tsogile jang? Dumela, o tsogile jang? Dumela, o tsogile jang? I am not feeling well. Ga ke ikutlwe sentle. Ga ke ikutlwe sentle. Ga ke ikutlwe sentle. I am sick. Ke a lwala. Ke a lwala. Ke a lwala. My name is, then you insert your name. Leina la me ke, leina la me ke, leina la me ke, then you insert your name. I have an appointment. Ke na le bokopano. Ke na le bokopano. Ke na le bokopano. Or you can say it this way. Ke kwadisitswe go tla kwano. Ke kwadisitswe go tla kwano. Ke kwadisitswe go tla kwano. The direct translation for this means that I am registered to come here. I am here to see the doctor. Ke tlile go bona ngaka. Ke tlile go bona ngaka. Ke tlile go bona ngaka. Now that you have introduced yourself and have greeted, let's get to reception or registration. Kwa kgorong kgotsa go ikwadisa. Please fill this form. Tswetswe, tlatsa formo e. Tswetswe, tlatsa formo e. Tswetswe, tlatsa formo e. Sign here. Baya monwana fa. Baya monwana fa. Baya monwana fa. Or you can say it this way. Saena fa. Saena fa. Saena fa. This is an informal way of saying it. What is your ID number? Nomoro ya gago ya omang ke efe? Nomoro ya gago ya omang ke efe? Nomoro ya gago ya omang ke efe? Or it can just be said this way. Nomoro ya gago ya omang ke mang? Nomoro ya gago ya omang ke mang? Please sit here and wait. Tswetswe, nna fa o lete. Tswetswe, nna fa o lete. Tswetswe, nna fa o lete. You will be called. O tla bidiwa. O tla bidiwa.
o tla bidiwa. The nurse will assist you. Mooki o tla go thusa. Mooki o tla go thusa. Mooki o tla go thusa. The doctor has another patient. Ngaka e santse e na le molwetsi yo mongwe. Ngaka e santse e na le molwetsi yo mongwe. Ngaka e santse e na le molwetsi yo mongwe. Remember that ngaka is the doctor, molwetsi is a patient. Let's continue. Let's learn how to describe the sickness symptoms. Dikai tsa bolwetsi. I have a headache. Ke opiwa ke tlhogo. Ke opiwa ke tlhogo. Ke opiwa ke tlhogo. Or you can say it this way. Tlhogo ya me e a opa. Tlhogo ya me e a opa. Tlhogo ya me e a opa. I have a fever. Ke na le mogote. Ke na le mogote. Ke na le mogote. Or you can say it this way. Ke gotetse. Ke gotetse. Ke gotetse. I am coughing. Ke a gohlola. Ke a gohlola. Ke a gohlola. I feel dizzy. Ke na le sedidi. Ke na le sedidi. Ke na le sedidi. I have a stomach pain. Ke na le bohloko mo mpeng. Ke na le bohloko mo mpeng. Ke na le bohloko mo mpeng. Or you can say it this way. Mpa ya me e bohloko. Mpa ya me e bohloko. Mpa ya me e bohloko. Or you can just say mala a me a bohloko. Mala a me a bohloko. My chest hurts. Ke na le bohloko mo sehubeng. Ke na le bohloko mo sehubeng. Ke na le bohloko mo sehubeng. Or you can say it this way. Sehuba sa me se bohloko. Sehuba sa me se bohloko. Sehuba sa me se bohloko. Remember that sehuba is chest. Head is bohloko. Let's continue with the symptoms. I can't breathe well. Ga ke kgone go hema sentle. Ga ke kgone go hema sentle. Ga ke kgone go hema sentle. I feel tired. Ke ikutlwa ke lapile. Ke ikutlwa ke lapile. Ke ikutlwa ke lapile. I have tonsillitis. Ke tshwerwe ke dikodu. Ke tshwerwe ke dikodu. Ke tshwerwe ke dikodu. Or you can say it this way. Dikodu tsa me di bohloko. Dikodu tsa me di bohloko. Dikodu tsa me di bohloko.
We are about to get to the end of the lesson. Let's continue with the sickness symptoms. My body is itching. Mmele wa me o a baba. Mmele wa me o a baba. Mmele wa me o a baba. I am sweating while sleeping. Ke tshologa sethito fa ke robetse. Ke tshologa sethito fa ke robetse. Ke tshologa sethito fa ke robetse. Remember that sethito is sweat. I can't walk properly. Ga ke kgone go tsamaya sentle. Ga ke kgone go tsamaya sentle. Ga ke kgone go tsamaya sentle. We have come to the end of the lesson of Slow and Easy Setswana Conversation Part 5. Thank you for watching this video. I will be uploading Part 6 soon on hospital phrases when we're going to be talking about what to say during consultation, when you are at the pharmacy, or when you have an emergency. If you found these phrases useful, don't forget to like, share, subscribe for more Setswana lessons. Also, go and follow my account on TikTok. Don't forget to like and follow also on Facebook. Let me know in the comment section which phrase you liked. Until we meet next time, go fitlhella re kopana mo nako e tlang. Sala sentle.